Salmos 11. Meros mukul kotan tekahuale. Salmo yu'un David. El refugio del justo. Hichayal teshundiose. Hoonyah le kanhibtas tohol tekahuale. Tohol te bilaya awalbonike. Anan bael tavitstikil hichbitil te hamal mutetike. Na ame te machatik amen yotanike. Yaschahpans baik sok stimik. Yasnitikish te stimike. Taba yavilik tes nakos baik. Te yas timuyik tel tas toholik te machatik lek yotanike. Te meyayich hinel te banti a vicho a vipe. Biashu yas pashan te vinik lek yotane shik. Te kahwaltik ay tachul templo yuun. Ay smukul naktihip tachulchan. Mero hamalsit talex tukel. Ya telines kanantayel shkushlehal te antzviniketike. Te kahwaltik yayil te machatik toh yotanik. Soknish te machatik amen yotanike. Te machatik amen yotanik. Kashel yila ye ta yotans tukelik. Ha te machatik toyol yotanik tas pasel te utzimwanehe. Te kahwaltik yameyak beivoklahel, hichuk haal, yameshtal kah sok azufre, tas toholik te machatik amen yotanike. Sok yashtal, kal ik tas toholik, te hich yash bakub spisil bitik ay, hich yaskan yash akbot stohik yuun te kahwaltike. Te kahwaltike toh yotans tukel. Sok usyayay ta yotan te machat te bitik yaspase. Hich yuun yameyilbeisit kahwaltiks tukel te macha lek yotanike.